هذه مدينة الكوفة. اف باجار کوفه کو بری جرا دهات گوتن قوقسر عربان و امام علی او کربو پایتخت خلافت اسلامی لوی دوری کوشکا اماره هيا کو تی گوتن دوابو امام علی تده نشته به لی رد کربو تده بجیو وک خانی سر لگیج بویان بناف کربو بدار الخبال. سالا 36 کوچی امام علی چو کوفه و تده بجهبو امام علی دوی مالا ساده دجیا کو مالا خوشکاوی دایکا هانیه امام سلام الله علیه عندما سکن فی هذا وقتا کو امام علی دوی خانی ده نشتجه بو لبا هنک کسان عجیب بو کو او دوی خانی ده نشتجه بویه اف خانی پر ساده و تنو کرنک تیدنینه لمیره باورمندان بریار دا کو دوی خانی ده نشتجه ببه چمکی به ساده بون دهات ناسین گلک چیرو کنه کو بحثا وی ساده بون وی دکن او دو کشکی ده نجیا کلتا نشتا مزگفتا کوفه بو دما جرا هاتا قوتن دكوشكا عمارة دبجي او عرض عليه انه يسكن في قصر الاماره قيل انه بنى هذا البيت تي قوتن كدفي خاني دجيايا دفا قوتن اندن دجيهاتيا كو اف خاني بحفظي ديناري كريا او تي دا نشتجه بويا خانية كي پر صاديا اونها قلب قهرتن بسردهاتنا لي خاني دوي هيامي دا صادبو امام دفي خاني دا جيا كدكفا نزيكي دربازگاها کجیره تی گوتن دربازگاها سده لملی مزگفتا کوفه و لنافچه که نزیکی مزگفت جیره تی گوتن رحبه کوفه پشتی وی ناوی وی بو رحبه امام علی چمکی او تی ده نشتجه بو رحبة علي عليه السلام. پنج حجرین بچوک دوی خانی ده هنه گل سر اندام مالباتاوی دابش ببون پرتوک خانه اکجی جبو پوستن حکومی لورجی سردما تومارکرنا یکم بریا دست نویسن بلگین دولت و دیروکاوان که هاتن آرشیف کرن دست بیکر. هر وها دست بیکا سردما دانینا خالان لسر تیپن قرآن و نویسا عربی بو. بحسب الروايات التاريخية لگور و گوتنن دیروکی امام بری بربانگ درد کد دچو مزگفتا کوفه کنیزکی 100 متران جخانیوی دوره. جبو کنه میج بکو بریاری لسر کاروبان مسلمانان بده. والحكم بقضايا المسلمين. مساحة الدار برفرهية خيني 307 مترا وخانية كي سادية دريه كيوي سركة هيا وبشتي كو خاني هاتا نوجن كرن دريه كي سركة دن لملي روج آفا جيرا هاتا تشيكرن كوريدورك أيوانك و دو حجرة جبو كورينوي حسن و حسين دخيني دهنا تفي برتوك خانيكي هر وها حجرەیەکە تایبەت هەیە کو دەستشۆکە ئیمامێ عەلی تێدەیە کە ڤرێکیژی تێدا هەیە کو تێگوتن هێژمایە و ئیمامێ عەلی پشتی شەهیدبوونا خوا لەسەر وی کە ڤری هاتیە شوشتن لور خەڵک بە ئاوا وێ تەبەڕوک دکن حجرەیەکە تایبەت بە ئیمامژی هەیە نەها خانی ji derveva hatiye têlbendkirin pehniya xanî 307 metre لê têlbend ji mizgefta Kûfeyê dirêj dibe heya digihîje koşka îmareyê li milê Rojhilatê Başûr li hêla Rojava jî ango pehniya giştî 2307 metre çend caran ev mal hatiye nûjenkirin cara dawî sala 1385 koçî bû ku dike 1966 زاینی نها خانیه امام لجیر سرپرشتیا امینdartiya گشتی یا مزگفتا کوفایا د سردما امام دا اف خانی بقامیشان هاتبو چیکرن امام بقامیش و قصبان چیکر وک دیروک نویس قالو بحث دکن بل كانت من القصب والبواري. دناو مزگفتا کوفه ده جه دادگه هیا امام لسر رودنشت جبو فتوادان و درخستنا یاسایان اف درجی مهربان نمیجه امام دناوا 4 سالن دستلاتا خواده لعراقی گوتر تیده پیشکشت کرد هر وها چند مقام پیغمبران جی ده مزگفت ده هبو كوفة معروفة هي مدرسة اللغة. کوفه بویه که تناس کرن که دبستانه که گرنگ آزمانه هر وها د دیروکا اسلامی و هنرین اسلامی ده کوفه دبستانه که ناس کریه شیوازا نویسا کوفی لور چیبو و گشت بو
niha jî ji wan re tê gotin şêwaza nivîsa Kufiya Endelûsî û Kufî, Fatımî û Nisabûrî. İmamê Elî xwediyê vê qenciyê bû. Em ji wek gupîtka dara xweşnivîsan datînin. İmam, şagird û mirîdê xwe Ebu Eswedê Dewelî fêrî nivîs û xeta erebî kir. Ev mal navenda destilatê û berhevkera Beytulmal bû. Her wiha di heyama xilafeta İmamê Elî de cihê derketina leşkeran bû. Niha jî bûye mezarek ku bi dirêjaya salê bi milyonan kes serdana wê dikin.